دما شەڤانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێویدێکم ڕەوشاوە باش بێ بۆ برن ئەف ده هەفتە زێدەتر ئەز دووریوە بووم منەت کاری پرۆگرامێ خوا ئامادە بکەم ji we re pêşkêş bikim lê me bêriya we kiriye û em qey piçekî we jî bêriya min kiriye bi taybet apoçî pir bêriya pir ji me hez dikin pir bêriya min dikin ev yek ez mêvanê pêşengeha pirtûka a li îmarat a li Şarîqa bûm û gelek kes ji we dizanin ku ez ne siyasetmedar im lê di siyasetê de diaxivim di siyasetê de dinivîsînim lê bi taybet ez dwarê wêjeyê de bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî xebata min heye pirtûkê min heye lewma ez hatim vexwendin wekî mêvan pêşengeha pirtûkan a navnetewî li Şarîqa li wir di çalakiyê min hebû semînerê min hebû ev bû sedem ku em piçekî dûrî hev bikevin lê em dîsa vegeriyan programa me ya îro xeleka me ya îro bi taybet li ser rewşa serokê netewî serokê newewî birêz Abdullah Öcalan em ê li ser wî piçekî biaxivin û ev meha mijdarê meha yazda jî mehekî taybet girîng e ne bi xêr û ne bi ehlabê yanî divê mehê de PKK hat damezrandin û vaya PKK rabû mala Kurda xerabû yanî lêberî em dest bi mijarên xwe bikin nirxandanê xwe bikin fincana qehwa xwe hazir bikin ji ber ku hûn ê di vê xelekê de hinek tiştên balkêş bibînin û heta ji mitê ez hewl didim nêrînê xwe û rexneyên xwe bi belgeyan bînin pêşberî we de em dest pê bikin İsrail û Gazê dikin ew jî giredayê wî ye eger îro sereka azad bibana şerekê İsrail û Gaza jî nedibû yani ev rebena ku welê temaşe kir bi rastî ez naz nakim kî ye lê mantık û mentalîte û şêweyê axaftinê di diyarkirin ku ji dibistana PKK perwerde girtiye û di axura rêxistinê de yanî av û êmê xwe çêr xwariye heya ku wê derece hanê çi tişt li dinyayê çêbibe wê yanî biçî girê bide bi azadiya serokatiyê eger çi dibêje dibê eger hemû tişt bê bi girêdayî hemû tişt bi serokê newewî girêdayî eger serokê newewî azad bana şerê di navbera Filistîn û İsraîlê de çê nedibû bûyerên li Gazayê çê dibe çê nedibû ji ber ku serokapa girtiye ji xwe vî mantiqê hanê binirin yanî şer rûdaye ana eger serokapa were serbestberdan wê dawî li vî şerê han bê yanî bi wî mantiqê hanê yanî her sibeh dema ro li meheltê ji ber ku serokapa li dinyayê ye berî serokapa werigirtin aştî bû yanî şer di navbera Filistînî û İsraîlî de tunebû yanî ji xwe re vî yanî bêhişî ew qasa nabe yanî yanî qisûrê nekirin heşeyê huzûra yanî ew qasa kirtî jî nabe ji ber ku ev xanima ku vî rengê hanê diaxive ya tiştekî dîroka PKK jî nizane ku apo di sala heştê û di dwa de dema li Libnanê û li Sûriyeyê bû dîsa şerê di navbera Filistîn û İsraîl de berdewam kir apo dema li Şamê bû jî dîsa ew şer û pevçûn û ew xircir hebû di dema sala heştê û yanî heştê û di dwa heştê û heşta di salên nûdî de
يعني أنا أجر يعني دكاري بيجي اف خانم هاني قالك شرين دي دنيا دي شري اوكرانيا جبركو سروك ابو دي زنداني دي يعني قالك بيقولن ولو بنزاني ينجي باحمقي ينجي بهشي يعني كسن كولو دا اخرهم براسي جبركو يعني فديناكن جبركو هنا كسهن الوانغو هدار بكن ابيكو ريبورتاج ببي خانم هاني ردكي ينجي كانالا تي في اكو تيد دبيج يعني سر سوشيال ميديا کس نه حساب جر نخواز يعني ريت أبوشي خمناك ريت السرق أبو حزبك سر شعبا لنبي عجيبي يعني نبي به شيء هاني يعني أفتشد خو يعني أف خانما هاني تشد خو حتى بيمشي ولو قراصد وانرين ولو خشك بيشكيش ديك أف خانما هاني كا أفتشي مراد د سوسیولوژی د پسیکولوژی مره نرخاندنه کی جروشا ویر کومینا که جروشا آپوچیا يعني مره بگیج چه انجامه دما کو وره مره يعني بيمينا كهاني بنرخينا وكذا ما هي الصلاة يعني نوتو حشتاده آپول لرومایی بو از ایل سر بیم جاری با آخرم دما آپو لرومایی بو و دا خیانی وی ناکو کیو چه ولو رودا و بچکی ببلگه زیل سر با آخرم لیبری وید خوازم جوار تشتكي بيجم جبركو قالك جارا ولو جمر نامتين تدبيج آپو پسني كمال اتاتورك دايه کا بلگه انت کا سرچه اساسی اوی کسی که ولو وان پرسادکن براستی یان ناخوینن یان ناشوپینن یان جی ولو هوربینی اگر دخوینن جی ولو سر دخوینن ده 4 نوفمبری ده 1009 وند خوازن وگرن جی لداخیانی آپو ای بزمان ترکی پارێزەری ئاپۆ ئێکۆ داخویانی ئاپۆ ژڕایاگشتی رە ئەشکرە دەکەن دەکارن vê مەسەلا هانê tekez bikin ئێمە وەرگەرا وەیە عەرەبی دیت و مخوەند lê a کوردی و تورکی me hewl daz lê bigerim ê ku dikare vê jî derxîn yani ev wergera hanê a daxuyaniya birêz Abdullah Öcalan derbarê pesnê ku ji Mustafa Kemal Atatürk dike yani ez karim ji were dîrokê te kez bikim dîrok ku 4 meha 4 November 2009 hûn dikarin lê vegerin û binerin bê çawa bi çi rengî pesnê Mustafa Kemal Atatürk dike ez ji wergera wê ya عەرەبî bînim pêşberî we wergera wê ya عەرەبî wezî piçekî ji bo raya giştiya Kurd li Bakurê Kurdistanê ez ê hewl bidim vê wergera عەرەبî wergerînim Kurdî da ku gelê me li Bakurê Kurdistanê ev apûçî ev zigurt migurtê li derdora apûçiya nas bikin bê serokê wanî newewî çawa û bi çi rengî û bi çi şêwazî pesnê Mustafa Kemal Atatürk dide Mustafa Kemal Atatürk ku şêwreşa Şeyh Saîd li hemberî wî bû Mustafa Kemal Atatürk ku şoreşa Dêrsimê li hemberî wî bû şoreşa Araratê qoçgiriyê li hemberî Kemalizmê bû ku PKK bi xwe digot ez li dijî Kemalizmê me komela xwebûnê a ku li Libnanê hat damezrandin li dijî Kemalizmê û Mustafa Kemal Atatürk bû deja bere yani ev kesên ku eger mala Cemîl Paşa bin eger mala Haco bin evê ku komela xwebûnê de cî girtibûn yani bapîrê wan de cî girtibûn ê ku niha ji apûçiyar xweş dikin bere wan li daxuyaniya serokê xwe yê netewî binerin
سەرۆکی خۆی نەوەوی بێ بچڕێنگی پەسنی دژمنێ باو و کالێ وان دەدە بەرە ینی برێز حزنی حاجۆ vegere daxuyaniye apo û ji xwe re çawa pesnê apo dide dîsa vegere xwe update bike li gorî rewşanû ja pesnê van daxuyaniyê hanê bide yan birêz Abdala Öcalan rast e û damezrînerên komela xwebûnê di nav de Haco Axa hemû şaş bûn yan jî komela xwebûnê û di nav de Haco Axa rast bû û Abdala Öcalan nerast e û dibe hemû kes vê gotina hanê bêje û diriyê apoçiya dibêje bê şerm bê fedî ji ber ku dîrok dibêje kam li wergerê binerin bê min ji we re wilo fotokî jêgirtiye û piştre zêlê vegerim ku hûn ji we re eşkere bikim bê naveroka wê bi kurtî be bi kurmancî be bi çi şêwazî be ji we re diyar bikim. Apo di vê daxuyaniyê de wek min gotî 4 November 2009 de çi dibêje wilo di zêk hev de bi kurtî bijî dibêje yenî ev ne cara yekemî ne ez van tiştên han dibêjim êmê cara yekemî ne ez ji apo van tiştê han dibîzim ew dibêje dibe ev ne cara yekemî ne ez van tiştê han dibêjim yenî behsa ideolojiya Türkleşme ya jî Türkkirinê behsa wê dike divê em hewl didin rastiya van lîstikên han van plan û xefkên han ku bi navê ideolojiya Tirkîzmê Tirkayetiyê tê kirin em rastiya wan eşkere bikin ev dostaniya herî dilsozane a rasteqîne bi yanî em didin diyarkirin dema ku em vên rastiyên han eşkere dikin em yanî dostanî û dilsozaniya rasteqîne bi gelê Tirk re didin diyarkirin gerek ev mesela hanê bi vî şêwazî werin naskirin apo dibêje dîrok pir pê hatiyê lîstin Kurd Mustafa Kemal Atatürk naz dikin ku kujerê Kurdayê Kurd apo dibêje Kurd Mustafa Kemal Atatürk naz dikin ku kujerê Kurdayê û dijminê Kurdayê hava gotin ê apoyê dibêje ez jî têm tawanbarkirin ku ez kujerê Şîrmîja me û ez dijminê Tirka me ango Mustafa Kemal Atatürk dijminê Kurda û apo dijminê Tirkayê ye lê çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurdayê ez jî yanî apo ne dijminê Tirka me çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurdayê ez jî yan jî Abdala Öcalan ne dijminê Tirka me ev zihniyeta hanê hişt ku Mustafa Kemal Atatürk were diyarkirin were keşifkirin were eşkerekirin were pêşkêşkirin ku dijminê Kurdayê aynî zihniyetê ku me dide diyarkirin ku ez dijminê Tirka me ev zihniyeta hanê di nava me jî de heye yanî di nava PKK jî de heye baş yanî di nav hev de di zêk hev de naveroka daxuyaniya apo a 4 November 4 mijdara 2009 de ev e hûn dikarin vegerin teksta wê ya Tirkî teksta wê ya Kurdî parêzerên apo ê wê demê û ê niha jî dikarin vê mesela hanê tekez bikin yan na apo destê Mustafa Kemal Atatürk ji xwîna Kurda dişo dibê lîstkekî heye bi dîrokê hatiye lîstin Kurd
مصطفى كمال اتاتورك ناز دكن ب يعني دجمني كردا كجري كردا وابنا راست ابنا راست انا ابو ندجمني تركاب خمناك يعني مرت كار قبول ندجمني او دبيج ندجمني تركامه لي مصطفى كمال اتاتورك ندجمني كرداي ديمكي شيخ سعيد كال نحق بو كومالا آزادي نحق بو شما سرهلدان لهمبري مصطفى كمال اتاتورك كمال اتاتورك باش بو ندج بني كردا بو نكجري كردا بو باش دما اگر كمال اتاتورك ندج مني كردا ب جبوش ديرسمو سيد رضا اف ديرسميين كن هذا نواب PKK دنا مصطفى قرصو اف داخياني هلبت خونديه يعني gerek بوزي بچك بشوته بيج باشه اگر مصطفى كمال اتاتورك ندج بني بوش بوش مرهم بريوي 1937 حياسي وحشتا سري هلدا اف گلين كرد ايكو هقوصا قرباني جي 25 ده حيا 38 ده هاتن کشتن اف جینوساید کو بسر کرداد هاتن کرن کی برپرسیاری وی اگر نه مصطفى كمال اتاتورك برپرسیاری ديركت انا ديركت اخلاقي انا اخلاقي نا ابو ویرولا هاني دليس وير ديروكناسي كردا ديروكناسي يعني ايه دندري بك كده ايه درفاي بك ايه علاقه وي بديروكي هي اگر وجدان هبه اگر ذره قدر وقت تركا قوتي اخلاق هبه دبي حموها يعني آپو شرمزار بکن سر ویدا خویانی هانی اگر بی دنگ بن دیمکی جی آپو رو قبول دکن دیمکی آخفتنا آپو راست لگوری me آپو لدیجی دیروکی دوی دا خویانی هانی لدیجی دیروکی اف دا خویانی نججه منه اف دا خویانی آپوی مگود و ایکو ترجمه کریه زمان عربی من ترجمه وی عربی خوندیه و مشوار پیشکش کرد ایک ترجمه اندامن پکیکینه يعني يا كي او صالح مسلم جارنات تشتي ابو ترجمه ذكر هيفيدار زاخو نهار لبناني نظام كيدري او جارنات ترجمه ذكر ترجمه عربي ذكر جو تركي ترجمه عربي ذكر يعني نمج بخوانيه وزلين كاويش جوار بني دا اشكال بكم ليه فدرن يعني تبليكو ورقرا ويا عربي نخش يعني سستوبستو تبليحه وقالك شاشتي كيماني تدهن ليه نافروك أبا وگرن تركي كردي وليه بكولن وني ببينن بي چاوا آبو پسني مصطفى كمال اتاتورك كجري كردا دجمني كردا پسني ويدده بيجه اريتو خو يا بريس عبد الله اوجان سروكي مي نووي تو خوكي دوستي تركا دوستي دولة ترك كنت ندج مني تقالي تركي تبدأ ديار كرن حقيقية خمناك هم يجي بيشتقليات أفكر لي وقتي تبيج مصطفى كمال أتاتورك ندج مني قالي كردبو نكو جري قالي كردبو مكان برحتيش تربيجنها برحتي مش تربيجن بيجن بريز أبو بريز عبد الله أوجلان خواروني وراس مشتغل خواروني وراس بآخر ونالي تجي ديروكي وها قواسه دیروکا گلی کرد رشنک جبو گت کمالیزم پاقش بکه مصطفى کمال اتاتورک پاقش بکه تبوی آخفتنا هانه تزانه ت شیخ سعید کالو شهید سرهلدانا 1925 پیست که ت شهید عراراتی پیست که ت شهید دیرسم حموان پیست که تنج بو گت مصطفى كامل يعني كي دولة باخشلي ولو بآخذ خمناك أمي جير ببور أردوغان بآخذ أمي بيجن خمناك أردوغان رجب طيب أردوغان ليبورين خواست ليبورين جبو كوم كجيا دير سمي ليبورين جقالي كرد خواست كد دولة دوي دما هاني دما مصطفى كمال اتاتورك واسمت انونو بيكم كجيا هاني كر لي عبد الله اوجلان سروكي مي نووي بيجينا دوتا علاقة مصطفى كمال اتاتورك بي مسألة هاني تنا اتاتورك ندج مني قالي كردا اتاتورك
نکو جری گلی کرده جنها و پیوه یک ورش مر بیجه یک ور جوان آپوچیو نیو آپوچیو رو بک آپوچیو اوه ولو ور بیجه ته افترا لسروکی مین نووی دکه بعد آخویانیه هر مش پرتوکی سروکی خوی نووی بخوی هرم پرتوکی وی بخوین ونه ناز کن به سروکی وی نووی حیا چه درجه حیا چه قناقه چه راده دیروکا گلی کرد وجدان گلی کرد شهید گلی کرد قهرمان و سروکی گلی کرد دی ایشین و رشد که تنجبو مصطفى كمال اتاتورك و کمالیزم سپی بک اف سروکی وی نووی و بیناس کرد سروکی قراسه ای گبگبه ای فیلسوف ای نظانم چه ای طیاره افها پس سنکاره کی ارزانی بچوکی ای مصطفى كمال اتاتورك و باش ناس کرد سروکی خوی نووی ده باش هیناوی ناز بکن ام هرن مجارادن بگیکن حال سر دستونایی دستونین سرکه ون لمدیا بگیکی بنرن ستونایی که قمپلوها نابنتوی و قمپلوها نابنتوی كانوا جنه وده اكتوبر دست بيدك وحتى حتى بشتي باز سباتي بردوامك قمپلوها نابنتوي تيك چو وسروكاتي تيك بر وبارتي تيك بر وكي دنجيت بش قمپلوها نابنتوي بردوامه يعني PKK بخوبیو کمپلویا کی ناونتوی لدیجی گلی کرد لدیجی دوزا گلی کرد لدیجی دسکفتین گلی کرد اگر کمپلویا کی ناونتوی لدیجی گلی کرد هبه PKK و همو سرکرده و آلاو و سیولک میولک و زیور يعني زگرته کدناوا مدیا PKK ده خبتن او کمپلویا ناونتوینه لدیجی گلی کرد لدیجی ماف و دسکفت و کسایتی و ناسنامه گلی کرد PKK سر دستونا ساكنينها وك مشوار كوت يفشيرو كابو وكمبلو ناونتوي ستونا دوا دجاتيا مالباتا برزاني ودجاتيا دسكفتي كوردا إخانت مالباتا برزاني إخانت وقادبه إخانت وش خو دما قولو تآخذنجي جميل بايك ودوران كالكان ومصطفى قارس ولو قبل قادة به ولو نظام چه مالباطا برزاني و في شوية هاني داخل PKK ابها دجاتية مالباطا برزاني وقادة به ودسكفتن باشوري كردستاني وچيروكا كومبلو آناولتي أنا معولي يكمين ام بحثا دجاتية مالباطا برزاني بن پرتوکا مانیفستو شهرستانیه دموکراتیکا آپوی روپل 338 تیده چی بیجه؟ تیده KDP و دسکفتین کرد لوی داری و فدراسیونا کل باشور کردستان پیک هاتی همو گریده امپریالیزم سیونیزم و اسرائیل و مینا کی بچوک و جه اسرائیل لوی داری هاتی آوا کرن يعني اف نجات پرست و فاشستين عرب ايكو ايريشي دسكفتي كردا دكن دبين اگر فدراسيون يعني اوتونوم يعني دولتكي كرد لروجلاتا نافين دي چه ببه اسرائيل دوامينه اسرائيل سيامينه اسرائيل نظام اسرائيل دوامينه او بيجن و دبيجن جي افيا مرد كارج وان بيجن يعني نجات پرستين عربن باش بريز سروكي مين توي سروكي مين نووي سروكي مين قراسه وقبقبه چه مولود بيجه توا واج برتوك جنة ميناكا كهرتم ابو تشمشتي هاند قد هرتم
د پرتوکێ خۆ و د داخوایانیە خۆ و د سەرخەبوون و د دەنگێ کوردستان د هەموو ێریشی مالباتا بەرزانی و کادەپە وان بە سیۆنیزمێ وان بە ئیسرائیل وان بە ئەمریقا و ئەمپەریالیزمێ بگرێتدا ئەم میناکە ji pirtûkên a dawî a herî dawî a Apo manîfestoya şaristaniya demokratîk û şêweyê çareserkirina mesela Kurd û neteweya demokratîk û qehwa demokratîk û qozalqurt û kirafiya demokratîk û çi tiştê ji Apo derkeve demokratîk e. Yani çawa îxanet binerin ev Apo çiyê ku dibêjin îxanet bimre serokê wan bi çi rengî Kurda rêxistinên Kurda malbatên Kurda ê welatparêz ê têkoşer ê xwedanked bi siyonîzmê û bi emperyalîzmê girê dide ev pirtûkeviya dawî deja ka tiştê berê bê çi gotî yenî pir gotî tenê mixwest ez wilo wekî belge û mînak bînim ji bo kes nebêje na haşa serokê me wilo dibêje na tu iftîra dikir ser kîn de dilê te de heye tu nizam tu pera ji mîtê distîne tu pera ji mala Barzanî ji xwe derewme ew pirtûkê serokê we ne ma hewceyî ku me re win herin bixwînin û gerek win herin bersiva serokê xwe ê newewî bidin min pirs kir yenî ji ber ku ev pirtûk berî were çapkirin wergera wê ya erebî ji mir hat şandin min wilo biçekî lê nerî wilo me hemû kûr neçûm ez negihîştim rûpela 338 lê min wilo bi giştî lê nerî ji ber ku min pirtûkî wî berê xwendine min dît ku yek mi têbîniyê xwe nivisandin yenî ji wan re tikrar dubarekirin tê de pir di do jêder çavkanî tê de tune ti prinsîbê akademîk ji bo lêkolîn yenî lêkolîn em çi bêjin yenî xwendevanê ê zankoyê ê unîversîtê ê normal eger lêkolînekî çêbibe çi înformasyonekî tê de hebe dibe bi belge bike jêder ev filan pirtûk filan nivîskar di filan çapxaneyê de filan rûpel filan salê de hatî çapkirin van detayê ê belgekirinê di pirtûka Apo de tune bû û heta niha jî ez dibêjim qey tune ye min pirs kir ji hinek peywendîdar kesên nêzîkî meseleyê yenî ji mir gotin ku yenî eger yenî ez ê bêjim yenî ku komisyonekî çêbibe komisyonekî dema ku ez li Tirkî bûm min pirs kir ji Ömer Gunêş 2010 niha ez hîn wê çaxê Apo çî bûm wê çaxê behs dikirin 2019 ku yenî gelek pirtûk bi sedan pirtûk çûn ji Apo re eger komisyonek lîsteya pirtûkê çûnî ji Apo re eşkere be dengê min tê we mamoste Cemîl Bayık û Havaldoran Qalqan dengê min tê te bere hinek ji te re tu bi Kurdî zane bere ji te re dîsa eger tu nizanibî jî bere ji te re wergê eger komisyonekî çêbibe pirtûkên ku ji Apo re çûne û pirtûkên Apo bixwînin û bidin berhevdû ez dikarim tekez bêjim ku Apo copy paste ji wan pirtûkê han biriye ez dikarim tekez bêjim ha ji ber ku pir dubare tê de ye pir dubare pir yenî pirtûkawiya ewil a komara rahibên Somerê heta komara demokratîk tiştekî wilo wan a didwa parastina gelekî a sisiya manîfestoya şaristaniya demokrat pir dubare tê de ye eger komisyonekî wilo bi hûrbînî bi zanistî lê vegere deverên ku Apo ji pirtûkên xelkê birî û kirî milkê xwe kirî malê xwe wê pir tê dibînin feylesûfê me qarase
لێکۆلینەرێ me qeraseyê gubgube dema dinivîsîne lêkolînê xwe pirtûkê xwe dinivîsîne jê der li binî tune. Çi xwendî, çi nexwendî, çawa kirî, virdi virdi. Divê ku heta hinek şaştiyên rêzmanî jî hebin di vê û vê de pirtûkên ê orîjînal ê kesên din ê biyanî û pirtûkên Apo divê ku heta ser asta şaştiyên rêzmanî jî de ji ber ku Apo copy paste bidî erê bi destê xwe dinivîsan qeta destê xwe dinivîsan lê jî der nedanî nedigot negot vegerin pirtûkî hûnê tê de bibînin. Ev mînakeke ji manîfestoya şaristaniya demokratîk û zanebûn û aqilmendiya Apo û fîlozofiya Apo û tiştê Apo. Xelk ji wan heye ku hemû tişt ê bîne. Yani rêya me berê jî behsa vê mesela hanê kirî. Ew semînarên ku kadrên PKK ê damezrîner nevisandibûn dema Apo ji Enqere tê Kurdistanê û semînara çê dike çapa yekê a didwa a sisiya giş bi navê serxwebûn derdiket yanî semînar bûn na a belkî a Apo yek tenê bû di nav de yek tenê lê hemû kadrên PKK ê wekî din van semînarên han van maqaleyê hanê nivisandibûn Apo dawî çapa çara de bû a pênca de bû di heştê û pêncî ya heştê û şeş kir Abdala Öcalan. Rêya Şevreşa Kurdistanê Abdala Öcalan na Abdala Öcalan bû. Navî bû yanî berhevkirî bû. Gelek kes û kadro û damezrînerê PKK divê pirtûka hanê bejdar bûn û ji weşanên serxwebûn derde yanî hûn vegerin weşanên serxwebûnê kevin hûnê tê de bibînin lê weşanên serxwebûn ê piştî heştê û pênca heştê û şeşa hûn bibînin Abdala Öcalan kir ê xwe kir milkê xwe a serokê wê yê newewî ev mal bû. Bi vî şêwazê hanê nîzîkî nivîsandinê û lêkolînê berê jî û heta roja îro baş e pir behsa berxwedana Îmralî tê kirin şême jê çi ne berxwedana Îmralî yanî heta yanî guman li cem me heye ku Apo yanî ne li Îmralî ye dibe vê yanî Apoçî vê pirsa hanê ji xwe bikin gelo yanî dewleta Tirk nikare Apo ji li deverekî din ku ne li Îmralî be wî biparêzî yan jî veşêrî yan jî ew bike yanî kengî wextê parêzer çûn Îmralî wî bînin Îmralî lê piştî wî vegerînin cihî wî yê parastî. Ev heye ev ihtimal heye ya na ev ihtimal cem Apoçiya tune ye lê li cem me heye ev pirsa hanê ev gumana hanê heye. Ez guman yanî tiştekî wilo informasyonên tekez tune lê ez guman dikim Apo ne li Îmralî ye. Apo li deverekî ji Îmralî bi ewletir ji Îmralî parastîtir li deverekî li wê derê ye. Kengî parêzerî wî tên wî bînin Îmralî bibînin wan bi wan re binivîsin lê ez wilo gumanê xwe ji we re dibêjim bi we re parve dikim ku Apo yanî gumanê me hene ku ne li Îmralî ye. Li ser çi tê ava kirin yanî dibe ku hinek pirs bikinin û di van gumanê hanê li ser çi tê ser ihtimala ku dewleta Tirk karibe vî tiştî dikare bike yan na dikare bike wextê ku bixwaze dewleta Tirk dikare bike ev mesela hanê. Ji bilî ku yanî tê behsa berxwedana Îmralî tê kirin yanî ka berxwedana Îmralî xemnak berxwedana Îmralî kala dema Apo û berxwedana Apo dema li Sûrî bû dema li Libnanê û li Sûrî bû em piçekî wilo ji xwe re hinek wêneyên berxwedana serokê xwe yên newewî em ji xwe piçekî lê temaşe bikin wilo çavê xwe vê berxwedana hanê kil bikin fermo lê binerin.
و برخودانا آپو دید ماشالاش خودیر محمد صلوات وکی توریسته کی شخورناوا دورین دیرو کی البحر دریا داویا سوري البصرة أورتا سوري تدمر يعني لباكوري سوري قلعة كلها حلبة وأبوش خرد الشودهات ودقري وكوما برخدان وخليل خمجين وسيد خان ستراني خود قوت ستالين دقوت سلاح وسلاح وآبو دقوت توريزم وتوريزم للشامي يعني ناوی ویچی زوزان یانجی خلیل خمگی واتشم شورش لیدای بس خو مگرینه آپوجی دچو واتشم بسرای لیدای سری خو هلده ول بجنو بالا لا خو بنر بالحلبه ول لتدمر تشوش خور لجشتو غري دقر شعبي خو يعني شخور تشتي ديروكي دينر وشخور تشتي تورستيك دينر خلیل خمگین دگو جنگاگل ایرووایا فرمان هات کردن رابن جنگ و جنگاگل آپو وش خور مینا که دید بر خدانا آپو لسوریه بر خدانا زاروک خلقی وی بشان دانا شر و کشتنی یعنی نیف کشتی وگرن بریندار وگرن زمچه وگرن و سروک می نووی دجیانه کی ولو کپیتالیست برجوازی يعني تطبيقي دردكويتنا تطبيقي زاروكي خلقي زاروكي كردان ناف شرادنا ناين كشت ناين يعني خما نخمو خما خيالا آبو بوش وجاء بريندار وابنا خوشي ورن جمعي وان بيس بك وان بيشين وانو مبريش يقول يوز يعني روجا كويبي چوا كليسيا كاثوليك چوا كليسيا كاثوليك روماي وقالك تشتين خرابي وأخلاقي وتجاوز ده هندري كليسيا ده هيدي بريجي أشكره ونو ديسا أشكره دبن كاردينالي مزن كشيشي مزن ايكو ده هندري في كليسيا ده كارين بزارو كار بجنار قالك تشقده وخرابيا ويهنا روجا كويبي ويأف دفترها هاني چوا وكي كليسيا كاثوليكا روماي اف دفتر ببون ويدنوا فككي جيد ببن قالك جنن هنا جدستي ابو ايشيانا جدستي جميل بايك وقرص ودوران كالكان وانا حمو ايشيانا روشكي ويبي وأوجه صارت وروان ويباخذن ازفيت زانم يعني اف جنين هان از ناوی وان ناوی جمینی از هنک آناز کن لیز گلک آناز ناکن جیانا خودشین مالا خانه نخوش مرا بحثاوان بد يعني لی او جسارتیا اخلاقی شورشگری ولد پاریزی روژکی وی وروان وی باخرن وی بیجن بی آبو چه آنی سریوان سرکرداتیا پککی چه آنی سریوان چت کرجوان وی باخرن وی بفن پرتوک وی بفن مالی دیروکی وی چاقی ده اجازوان سیولک میولکی آبوچی ایکو كل يعني ناني خو دافيجن شتير بيجن مرقا بيكيكي ودبارة خو بيدوين از اجاز روية موان فرق ناكه موان فرق يعني تشوش وان رجبيجي موان فرق ناكه لي افراستيا هاني از نهاند بيجم 7 سال 10 سال 10 سال 20 سال 3 سال لي افراستيا اشكره ببن راستيا يعني اندرلیک راستیه سروکاتیه آو شارتی آقریش آل دجی جنی آبن بیکرنی مافی جنی نه اجا باسکی جنی اوی کنها لنوا پیککی ده یک بیک حمود زانن ایش و آزار و ظلم و زورا کو آپو و سروکاتیه وی رخصنی گیهاندیه جنا کرد حمود زانن
لي سكتم بكتم دبي خو قرتنا وجيا بسروك نابه وشوان تشيروك ميروكي درو وفرتو فوالا كام هرن روماي آپو هاتی روماي شوقا خدا دنیای دسالا بنوفمبر نوتو حشتاده آپو وقفان روجا للروماي بن كالم بن بآپو ونفقرن فرتوكا داخيانيين آپو بكيكت تشتكي باش كدي كو داخيانيين آپو ادوي قوناغا هاني دو قوناغا مانا ويا للروماي ده حمو كر فرتوك وورقران وكتنا بدستيم هيدي هزجاري از تشتكي درخي نمجوي فرتوكي وبينم بيش بريوه كام هرن ام 24 سال وگرن 23 سال 24 سال وگرن رومای دما آپول رومای بو شدا خویانین خوش و الهبهاتی ولو ريكو بيك ددارا يعقشتي فرمو افرتوك بقاقا چاپ كريه ورقراوي عربي انا زان ما تركي هبه يعني تنب كردي هبه تنب انزانم ليه ورقرا يعني برتوك بزمان عربي جوا شاني دنگي كردستان ده هزار و دو هاتی الاف كرن تشتين باش تدن بلغين باش تده هنا مهنك ميناك دبي خلكي ده مهنك ميناك ولو بحث لكن عند ميناك ده كو كني مروتي نبراسي في سروكي نووي چقاي سروكي كي ولو قراسي ده داخوانيا عول ده 16 نوفمبر 1989 آبو عفو آقشتي اعلان دكي عفو آقشتي لسركي يعني بمناسبتها ببونيا قشتنا ويا روما عفوي اعلان دكي دبيجي دبي عفو لسر حمو كسايتي وآلين كو يعني قاشو ناكوكي بباكي كرنه آبو وان عفو دكي وان عفو دكي جبلي كسين كجناف بكيكير رفيانة وبقولوا يعني تشيشرت بشنش قصتي ولو زرر وزياني جهاندنا بكيكي أبوان عفوناك أو داخويانيا أبو ببونيا هاتنا ويا روماي يا يعني افچی يعني دجبو خود يعني همو کسایتی و آلین کو آپوان عفو دي چوا کسایتی و آلین يعني وقت دولت آتی وقت مثلا پدکه يعني که وقت کیمای نه ای کسین کش ناوان رویانه شناب پککی هاف کسی کش پککی قطبویه و ضرر و زیانه ولو بپلان يهاندن آپوان عفوناك دجا حتى از ودبقي قلك كسوك محنه
gelek kes di nava gelê Kurd wek me hene. Em ti carî afû nakin. Em ti carî PKK afû nakin. PKK û Apo lêborîna xwe ji gelê Kurd jî bixwaze, em ti carî zerer û ziyanên ku gihandî civaka Kurd, doza Kurd, gelê Kurd, dîroka Kurd, kesayetiyên Kurd ji bin serê Apo û rêxistina Apo ez bixwe ez ti carî wî afû nakim. Zelal bi kurmancî ez vê dibêjim û ez dibêjim ez dibêm qey kesên wek min pir hene li derveyê welat, li hundirê welat. Mînaka din ji daxuyaniyê Apo piştî wê bi 2 meha dîsa 16 Yenayê ji niha not û neh ew daxuyaniya wî ya ewil 16 mijdarê November 98 bû ana 16 Yenayê piştî 2 meha. Piştî 2 meha nameyekî ji Massimo D'Alema Serokwezîrê İtalyayê berê re nivîsandiye jê rişandiye. Çi jêr dibêje? Dibêje ez ji İtalya derketim yanî bi îrada xwe. Ne dibin zor û ne dibin zehmetî de ti problemê min ti nebû, ti kêşeyê min ti nebûn li İtalya. Kî? Apo. Wilo ji Massimo D'Alema re nivîsandiye we vegerin teksta wê jî. Nivîsandî dibe ti yanî ne dibin zor û tehdîd û gefxwarin û ne dibin ti problemê min ti nebû lê ez ji İtalya û spasiya İtalya û Massimo D'Alema dike û dibêje ku yanî dibe ku ez bihêvîme ku ez carekî din ez vegerim vî welatê hanê. Bi vî rengê hanê Apo min mînakek ji we got ku Apo bi çi rengî bi çi rêzgirtin nîzîkî İtalya û Serokwezîrê İtalya û bi xweşî û bi edeb û bi rêzgirtin pê re diaxive. Ka ji xwe li vê daxuyaniya hanê binirin ez ê em ê dîsa vegerin ji bo ku hûn nakokiyên Serokê Newewî naz bikin. Li gorî vê pirtûkê û li gorî vê belgeyê di 4 Sibata 99 4 Sibatê eynî roja ku Apo qaşo tê hatiye revandin. Ev nameya hanê Apo ji kî rişandiye? Ji Mehkemeya Medenî li Romayê. Mehkemeya ku doza mafê penaberiyê a Apo dinerî tê zanîn ku Apo di 26 meha November de piştî ku hat İtalya 26 meha November meha 11 1998 serdana mafê penaberiyê li İtalya kiriye. Bi tarîx yanî ev bi dîroka ji we re dibêjim lê ev nameya hanê di 4 Sebatê de dema ku Apo li Neyrûbî bû di rêya faksê de di rêya îmeyl de kabê bi şêwazî nivîsandiye êmê ez girêdayê pirtûka PKK me û dîrokê ku di vê pirtûkê de hatine belavkirin 4 Sibata 99 Apo nameyekî ji Mehkema Medenî a Romayê rişandiye kê di behsa pirsgirêkê xwe dike û dibêje ez ji Roma derketim ji ber mişkile û kêşe û problemên ewlekarî û yanî zexta ku li ser me çewsandina ku li ser me dihat kirin ez ji derketim û ez hazirim bi dozgerê rûnêm bi dizî ez hemû tiştî ji we re eşkere bikim. Demek em li niha em beramberî
ده آپونه آپو کی جه ماسیمو دلی ماره دبیجه سپاس جبوته و ریزگرتن و از جه ایتالیا درکتم به ایرادا خواه تی کسی بزوره مدر نخستیه و چتی که نوی نامه ده و نهاد وی نامه آهانه ده دبیجه نا اجبر پروبلم و کشه اولکاری از درکتم و تخوازم بتزی وان مسئله هانه جوار شروع بکم کاکی جن آپو راست یک جوان هر دو آپوی هانه درواد که یا نامه اج ماسیمو دلی ماره چوی درواد که یا نامه اج دوستگر و جدادگه ها رومایر درواد که چیناب هر دو راستن یک جوان درواد که اف دو آپول جب هم برانبری منه اف هر دو نامه ای آپونه یک آپو ده یکی ده یکی جوانا ده درواد که یا عول یا عدد دو چینا به هر دیا راست به و چینا به هر دیا جی دروا به نه یکی راست و یکی درو لید یکی شی درو به جوان هر دو نامه یا تیمکی به آبوچی قبول بکن که سروک وانی نووی دروا دک سروک وانی نووی یاد خطاب خوی سیاسی مسی مدلی ماره خطاب سیاسی ر نامه سیاسی ر دروا کریه یعنی خطاب خوی قانونی و حقوقی ده و دبی بدزی از حاضرم بدزی به دوزگر رونیم شبور از وان مسئله هانی اشکره بکم از زلال بکم و وی وناس کر باش نه ام دیسا وگرن شروع که قمپلو ممپلو پککی و بنیشت قرچی های پککی کم ام پی گیش کرنینی تی بیرامه کو پککه دماز آپوچی بوم دب خیرونه بحلاوه تیبیرام PKK دعوه دوز و کربول هم بری یونانستان هم بری روسیا له هم بری هما کسک نما بری اسرائیل هم بری امریکا هم بری اما دعوه و دوز و کربو پرا پرنو و مجار له هم بری ایتالیا باشه او دعوه هان چی بهاد او دعوه انکو پرس یعنی از نورمال ایکو های وانجوی مثلا هانی هی دبی زلال بکه از تکس دبیجم دمدیا PKK دوی چاقی دمد بهیست PKK دوست لیونانستانی وگر لهم بری حکومت یونانستان وکری لهم بری حکومت ایتالیا وکری لهم بری روسیا وکری و قمپلو ناو نتوی باسکی قمپلو ناو نتوی چی دولت حبو دوست لهم بری وام وکرم دوست لهم بری حافظ ونکرون رژیم سوری ونکرون یعنی وانا خاشو نت قمپلو ناو نتوی دبون لی دولت ایدن قمپلو ناو نتوی دبون او دوزی هان گهاشتن کی جان قناغه یعنی PKK شوپان بریار گرد 23 سال 23 سال ادم قی یعنی دمکی زمانکی بس کو دوزکی بفیرنگی بریار ورگردن یا بریار لگل PKK و آپو بو یا بریار لدش PKK آپو بو حتی برسف وره جه کسین پیوندیدار پسین یعنی کسین کو جوی مسئله آگاه دارن روشنبیرت لیکورینرن پاریزرن برپرسیارید نوا PKK ده حتی برسف بی از و دناوا خیر و خوشی دهیلم حتی کو برسف جی بی و حتی مجاریدن دناوا خیر و خوشی ده بمینن تمام